Hello everyone, welcome to vlog. I'm gonna start vlogging this year. I said this probably for the last 2 years, but this time for real. And I was editing some footage that I have from last year and from this year, but then I was editing it and I was like, oh my god, this makes no sense, because I was not talking to the camera in a vlog way. More of like just footage just because I wanted to save them for myself mostly. I was like, people need an intro, like people need to know what the hell is going on. So I think I'm gonna put this vlog first, and then I'll probably start putting all the other footages as a vlog, mostly for myself, but obviously I will love for you guys to see it. I'm leaving in less than a week to Korea, but I've stayed in Korea long enough to make Seoul feel like it's my home. I think I've gotten really good at that, to make places feel like it's my home. So everywhere I go, as long as I'm carrying myself, home to me. I honestly thought this summer was gonna suck because I was like, I had numerous reasons for this summer to be like a really sad summer, but I like really tried to make this summer feel really good. Like I put in the effort. I was like, this is my summer, my life. I have to make myself feel good regardless of the circumstances, and I did. This summer actually went much better than I expected. I had some low moments. I was on the floor multiple times, but that's fine. It's fine. It like happened every summer. So yeah, I have to clean the house a bit. My mom is cooking my favorite food right now. I'm gonna miss them so much. And yeah, I'll take you guys with me for the rest of the weekend. I have some things planned and I hope they would go as planned. So yeah, I'm gonna go mop my floor and see you guys in a bit. Ana надад special smoothie хийж өгч байна. Ёо, доотлол нь юу юм бэ? Ёо. Надад хайртай байхгүй юу? Яах вэ? Намайг мачаан дуртайг мэдээд бодхор гжиг хүрээд ах юм. Яг асгах гадах юм хэцүү бэ? Үн черryтэй смoothie гэхдээ бүр дангаараач галзуу. Тийм шүү дээ. 10-аас 10. Цагт нэг ядаргаат юм бол үгтэн зүгээр гэдэг. Тэгдэг цаг уг нь бейсинг те. Үгүй. За камера унтраангууд дахиад нэг асууад үзээрэй. Ямар сурагдахгүй л байна тийм. Миний насан багын хайртай кафе. Дандаа орж ирдэг гэсэн. Дандаа ч 10 жилдээ амирх орж ирдэг байж байгаа. Тэр буудан дээр би 2 дахь удаага дүүрлж байлаа. Одоо ч гэр орондоо орж ирж байгаа юм шиг л орж ирж байна. Би дотоод зурсан байсан зургаа дуусгалаа. Би бас зурж чаддгүй. Тэгээд оролцсон маань энэ байлаа. I'm satisfied with it. I don't really like the background color because it's not even, but whatever. It also matches. Энэ террастай байдаг гэсэн чинь ингээд террасаа тэлж байгаа гэж завсартай огны. Би урд нь ирээд энэ хальцаа суужсэн баха. Амар гоё. Зарах гэж байна. Би тийшээ гармаар байгаа байхгүй юу? Яг тийшээгээ түрүүн гарч чадаагүй. Өнөөдөр би заавал гарч ийж харна. Ёо, энэ яг юу бэ? Ийм гоё мархаар ингээд үсэрчмээр санагдаад байна. Амар биш гоё кино бит амар юм. Ой. Яа. Ямар гоё харагдчих. Энэ хоёр чи нийлүүлээд дээс аваач болгоч юм. Ёо, энэ харуутс бүр
to die for. Насраа анаа чи сууч. Чи сууч. Би чарахгүй байгаа чи энд ингээд гол урсж байна. Сонсогдож байгаа. Энд ч нөгөө баруун туртаа болгоно гэдэг чинь мөн шүү дээ. Тэгж гой гутал нь орч ирэх. Бацтай гой мөн. Харин тий. Би утга шүүх захиалмаар. Нэг бүлий. Би ийм нутгийн хөлгөнтэй хас ичиж байна шүү. Би яах юм авгаас. Тэгээ яхан би авгаагаас салах юм. Анаагийн favorite. Манай Алсикаас бүр ажиллаж шít. Амар. Манайхны ийм сүүрсэн хот мэт ингээд энд юм нуурч муурч унснаа ингээд одоо энэ ингээ орой гэрэлгүй заяа. Ямар ч гэрэлгүй. Дараа зам ирэхэд гоё байсан баха. Хатажтай олоор авах бай. Зүүн гараар үргэлжлэх гэж байгаа. Энэ гудам баг миний өссөн гудам юм уу хааш. I have so many insane doors right on this street. It is officially the day before I leave my house. I have to go to UB first and then fly from there. I'm packing. It's a bit of a mess. I don't really mind packing because I know how to pack now. I've been packing for a while now. Yeah. Also, my skin looks really bad. I was editing some of the footage that I had from this vlog. It's just that my hormones has been kind of off balance these days. But it's not always like this. I packed some arroz as a snack. I'm not really huge on candy, so these are the best to munch on. I used to carry so many of these, but now I don't really like crave Mongolian stuff as much as I used to. I think I got used to live in Seoul. But these are mostly drinks. I love a good drink. So, guys, I think my hometown is trying to say something. It's raining outside. Look at the sky. Every time the sky turns a pretty color, I'm like, this is for me. This is because they love me. Look how pretty. It's my last sunset today. With the rain, oh my god, I'm getting the VIP treatment. This is so insane. It's pouring. I'm gonna miss this so much. There's something so special about the rain in Mongolia. It's just different. I love it so fucking much. 오빠라. hashtag 사과다. 지금 안 뜯듯 기침이 있어. ус цас. Таны санаа байсан баг. Бидний сарын дөршингээр зүгээр хэвээрээ явж байна. Сурсан тий. Би ингээд дэлгүүрт байж ивэл хүмүүс гарч ирээд надад юм авч байгаа юм шиг мэдж байгаа. Манай автлын байрны бисний муур бас тийм шүү дээ. Тэрт мача нэмж өгчээ. Тэр маргааш явлаа. Тэр маргааш явлаа. Анууд сэтгэл ямар вэ? Үгээр хэлж үзгээр би ч юм бо.
Болдоотрын хөхөд. Айлт заргаад авчих. Болдоотрын хөхөд болсон. Баяртай. Инээний тэнгэр нь тийм гоё.